Hello, nguhaye ikaze kuri Top Sport, ubuzima kabisa nza kwifuriza byiza cyane kabisa. Ni sport update z'amakuru menshi agiye agezweho cyane. Rayon Sport impinduka ku mukino wayo wa Rayon Day cyangwa se umunsi w'igikundiro bimeze gute? Ikipe bimeze gute? APR FC nayo afite imikino myinshi iteganya gukina kabisa y'amakipe akomeye, se na yahe umunsi n'iryari. Tuza kwikoza i Burayi tuzamuke nk'ikipe ya Manchester City nayo afite amakuru menshi agenda avugwamo. Hanyuma ngushimira wamaze gukora subscribe, nawe utayikora ikintu cyo kuyikora kugira ngo ujye ubona inkuru za mbere kugeza aho ziri update. Hanyuma niba ukunda dukora kandi inkuru imeze neza wakora subscribe, like, share, hanyuma usangiza abandi zino video kuri status za WhatsApp, Instagram ndetse n'ahandi, hanyuma ukaba uwa mbere ubona inkuru tukugezaho. Rero Yanga yemeje igihe izakina na Rayon Sport, tariki n'umunsi n'amasaha byajya ahagaragara. Rero mu minsi ishize mu kiganiro n'itangazamakuru nibwo perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Stade yatangaje ko ikipe izakina na Yanga ku munsi wihariwe uzwi nk'uw'igikundiro. Abajijwe ibijyanye n'amatariki yavuze ko batari bayamenya neza kuri ubu. Umuvugizi w'ikipe yegukanye igikombe cya shampiyona muri Tanzania Ali Kamwe yatangaje ko tariki ya 15 aribwo izakina na Rayon Sport, aho bazaba bagiye no kwisuzuma. Hanyuma rero Yanga nayo ikavuga ko izaba agiye kwisuzumira kuri Rayon Sport FC. Hanyuma rero iki gihe Yanga ni ikipe ihagaze neza muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba, iri kugera kure muri CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup. Ni ikipe imeze neza cyane kabisa, akaba ari ikipe yo kwipimiraho neza cyane. Hanyuma rero ibindi ni uko bizatugakurikira mu nkuru zacu zitaha. Tariki 15 Kanama Yanga izakina imikino mu Rwanda, bivuze ko akazi ko gusinyisha abakinnyi bashya no gutandukana na bamwe dusanganywe kazaba hagati ya tariki 20 Nyakanga na tariki 3 Kanama. Tuzakina umukino wa Rayon Sport. Rero mu mukino tuzaba tumaranye ibyumweru 2 n'umutoza mushya mu Rwanda, tuzajyana ijambo nyamukuru rimwe n'igihe cyo kwisuzuma. Umukino wa Rayon Sport na Yanga rero ni umwanya mwiza wo kwipima. Yavuze ko umuntu wese ugiye mu Rwanda bagiye kwisuzuma, ndetse ko aribwo Yanga izerekana ikipe yayo nshya. Ati umuntu wese ujya mu Rwanda aba azi ko agiye kwisuzuma. Twe nka Yanga tuzaba tugiye gusuzuma ikipe yacu. Yanga ni ikipe ikomeye, ntimuyibone gutyo. Rero abantu bitegure, tugiye gukora urundi rugendo rurerure. Tariki 15 Kanama nibwo Yanga izagaragara, za ikipe yayo nshya Yanga Africans izaba iri mu Rwanda muri uwo mukino wa gishuti izakina na Rayon Sport Day 2025. Rero hanyuma rero ikipe yaherukaga mu Rwanda ubwo yari yaje gukina na Rayon Sport ni Al Merrek FC muri Sudani, umukino ubanza w'ijonjoro rya kabiri cya CAF Champions League. Yanga rero izakina na Rayon Sport tariki 15 z'ukwezi gutaha kwa munani. Ali Kamwe yavuze ko bazisuzumira kuri Rayon Sport kabisa. Rero akaba ari umukino uzaba ukomeye no guteza tukareba, umukino uzaba uryoshye cyane. Yanga ari mu bihe byiza cyane, iri ufite muri Champions League ya Afurika kwitwara neza. Ni Rayon Sport izabone rero ahantu heza yisuzumira. APR FC igiye kwakira umukino mpuzamahanga wa gishuti nyuma y'imyaka 8 kabisa. Yifashe gute? Hanyuma rero ikipe ya APR FC inkuru ikaba ivuga ko ikipe ya APR FC iri guteganya gukina umukino mpuzamahanga wa gishuti n'imwe mu makipe akomeye muri Afurika, ashobora kuba tariki 2 Kanama 2025 muri Stade Amahoro. Ikipe yambaye umukara n'umweru izahagararira u Rwanda mu irushanwa rya CAF Champions League rizatangira muri Nzeri mu rwego rwo kwitegura neza umwaka w'imikino wa 2025. APR FC irateganya gukina imikino ya gishuti itandukanye irimo n'umukino mpuzamahanga. Chairman y'ikipe Brigadier General Deo Rusanganwa yavuze ko hari amakipe atandukanye baganiriye, ariko kugeza ubu bataremeza icyo bashobora gukina. Ati dufite amakipe menshi turimo twandikirana nayo kubera ko hari abatangiye bakererewe, ntiturafata abo ari bo, ariko ayo matariki turabiteganya cyane. Uyu munsi ndaza kubibamenyesha
ikipe twavuganye ni Kaizer Chiefs ariko irushanwa bafite ritangira tariki ebyiri cyangwa tariki eshatu. Andi makipe bivugwa ko APR FC iri gutekerezaho arimo Simba muri Tanzania na AS Maza muri Cote d'Ivoire, naho ni ikipe nziza cyane igera mu makipe mu kure muri CAF Champions League. Ku rundi ruhande rero gihamya ko APR FC yamaze kumenyesha Ferwafa ko hari umukino wa gishuti iteganya ariko itarayandikira mu buryo bwemewe. Nta kintu APR FC izafata mu tariki mu mpera z'icyumweru kibanza na Kanama, kuko mu cyumweru kizakurikiraho Stade Amahoro izabiramo igiterane cy'itorero Abahamya ba Yehova. Ni mu gihe kandi Rayon Sports yasabye gukoresha stade ku mukino wa gishuti izahuramo na Young Africans tariki 15 Kanama kuri Rayon Day. Hanyuma rero APR FC iheruka gutegura umukino wa gishuti itegura umwaka mu cy'imikino ya 2017, aho iheruka kwitegura umwaka umukino w'inshuti mu mwaka wa 2017. Icyo gihe yanganije na KCCA yo muri Uganda igitego kimwe kuri kimwe i Kigali. 2024 hitabiriye Simba Day Dar es Salaam itsindwa na Simba FC ibitego 2-0. APR FC rero ateganya gukina umukino wa gishuti n'umwe mu makipe akomeye muri Afurika. Kwizamukira i Burayi muri Manchester City, Umunya-Cote d'Ivoire rero Clotre yazamuye mu nshingano ava ku kuba umutoza w'ikipe y'abategereje imyaka 18 muri Manchester City agirwa umutoza wungirije ikipe ya mbere itozwa na Pep Guardiola, akaba bamuzamuye mu ntera. Turi bakiniye Manchester City ari imyugariro batangiye gukora izi nshingano by'agateganyo mu gikombe cy'isi cy'amakipe cyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ubu yamaze kwemezwa nk'umutoza nk'umwe mu batoza bahoraho b'ikipe mbere Manchester City. Hari umutoza mukuru ushinzwe umupira, umutoza mukuru rero Hugo Viana yagize ati twashimye uburyo akoramo akazi ke n'uburyo yafashije ikipe yacu y'abategereje imyaka 18 ndetse kumwongerera mu ikipe y'abakuru bizongera imbaraga mu gufasha abakinnyi bo muri akademi yacu kuzamura mu ikipe ya mbere. Kuri turabaye kapiteni na Manchester City yayikiniye imyaka 4, aho yayifashije kwegukana igikombe cya Premier League muri 2011 na 2012 mbere yo kujya muri Liverpool. Manchester City kandi asoje umwaka w'imikino ushize nta gikombe twari byatumye Joan Rio na Dominguez. Hanyuma rero Clotre rero ageze umutoza wungirije muri Manchester City. Ture yari mu batoza Manchester City mu gikombe cy'isi cy'amakipe cyabereye muri Amerika. Akaba rero Ture ari umukinnyi w'umuhanga cyane, kabiri yaba umukinnyi w'umuhanga, umukinnyi w'ibigango. Akaba yari yagiye gufasha Pep Guardiola afasha abakinnyi benshi abantu bagiye batozana nawe. Twabutse ko na Arteta yatozanaga na Guardiola utoza Arsenal. Ciao, hasta la vista.